uru ni rwa ruhererekane rw'amavideo yerekana uko ubukungu bwa bimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika byahuye n'ikibazo cy'ubukungu. Impamvu nyamukuru twibanzeho ni ikibazo gikomeye cyatewe n'intambara yo muri Ukraine. Uyu munsi turareba uko iki kibazo kimeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byagiye bisubizwa n'abahanga mu bijyanye n'ubukungu mu mavideo yabanjirije iyi, nibyo n'ubundi tuza kubaza Deo Bengehia, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubukungu mu ishuri rikuru riherereye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya Ruguru. Nyuma yo kwerekana uko iki kibazo kimeze mu Burundi no muri Angola, ijwi rya Amerika twanyarukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha muri Kongo nk'uko n'ahandi byagiye byumvikana, izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli niryo ritanga ishusho y'ibindi bicuruzwa bisigaye ku isoko. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na Deo Bengehia atangira asubiza uko icyo kibazo cy'ubukungu muri Kongo cyifashe. Il y avait déjà une petite flambée de prix. Ikibazo cy'ihanikwa ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ubundi cyari gihari, ariko intambara yo muri Ukraine yatumye noneho ibiciro bizamuka ku buryo burengeje. Uretse ibyo kandi, ubu duhanganye n'izamuka ry'ibindi biciro by'ibiribwa nabyo byiyongereye cyane. Tekereza ku bihugu byose byatumizaga ibicuruzwa muri Ukraine nk'igihugu kizwiho cyane mu kugira umusaruro mwinshi w'ingano. Iyo uvuze ingano, uba uvuze umugati, kandi umugati ni ikiribwa cy'ingenzi. Ubu ibiribwa ku masoko biri kuzamura ibiciro cyane, kandi bibikenesha abaturage bo muri Kongo. Nk'ubu mu bijyanye n'ubwubatsi, ibikoresho naho byarahenze cyane. Kubera iki? Kubera ko iyo lisansi yazamuye ibiciro bigira ingaruka nyinshi haba ku musaruro wo mu gihugu no hanze. Ubu rero ibintu byose twinjiza mu gihugu bigiye guhenda cyane. Iyo urebye mu rwego rw'ubukerarugendo, abakerarugendo bava cyangwa bavaga muri Ukraine cyangwa mu bihugu byegeranye no mu Burusiya ntabwo bakiza, ibyo urumva ko byagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu. Kongo ni igihugu kinini giherereye muri Afurika yo hagati. Birazwi ko Kongo ikungahaye ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ibyo byaba biri mu byafatirwaho byumvikanisha ko ubukungu bwayo bwaba butajegajega cyane nk'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ariko siko bimeze. Imibare yerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2020 yashyirwaga ku mwanya wa 87 ku rutonde rw'isi hagendewe ku musaruro mbumbe. Ni ukuvuga ko ishyirwa ku mwanya wa 70 ku bicuruzwa yohereza hanze, ikaza ku mwanya w'105 harebwe ibicuruzwa byinjira mu gihugu. Ifata umwanya w'187 ku musaruro mbumbe kuri buri muntu. Deo Bengehia amaze kumvikanisha ingaruka z'ubukungu Kongo n'abaturage baho bahuye nazo kubera intambara muri Ukraine, yanavuze ku ngaruka z'igihe gito Kongo ishobora guhura nazo muri rusange. Le gouvernement a fourni un effort. Leta yashyize ingufu mu kugirana ibiganiro n'amasosiyete akora ibikomoka kuri peteroli nuko bemeranya ku giciro bagurishaho lisansi. Ikibabaje ni uko ibyo biciro bitubahirijwe. Nk'urugero hano i Goma, litiro imwe ya lisansi tuyigura amafaranga 3,000, ni ukuvuga $1.5 ry'Amerika. Kandi ubwo ibiciro byashyizweho na leta byagombye kuba ari hafi 2,700. Ni ukuvuga rero ko leta itigeze ibyitaho mu rwego rwo kunganira abaturage. Gusa icyo twayigiraho inama ni ugutera inkunga ibikorwa bimwe na bimwe, kandi mu gutanga iyo mfashanyo wenda byatuma ibiciro biguma hamwe ntibikomeze kuzamuka cyane. Nk'ubu urebye nko mu rwego rw'ibicuruzwa bya lisansi, leta iramutse ishyizemo amafaranga, ibiciro byagabanuka. Ibyo kandi byatuma ibindi biciro ku isoko bitazamuka cyane. None se ibyo niba uko bimeze, ni izihe ngamba Kongo yafashe mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cyangwa kugabanya ingaruka zacyo? Bengehia: Sans doute notre économie. Nta gushidikanya ko ifaranga ritaye agaciro, ibiciro byiyongera mu gihe umusaruro ugabanuka, kandi iyo ugabanutse n'imisoro iragabanuka. Imisoro igabanutse ni ukuvuga ko amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu agabanuka, ibyo kandi bigira ingaruka z'ubukungu bw'igihugu. Nta gihe kizwi iyi ntambara izarangirira, ku buryo ibyo byatanga icyizere cy'uko ikibazo cy'ubukungu kigaragara hirya no hino ku isi yose umuntu yatangira kubarira iminsi ku ntoki avuga ko kigiye kujya mu buryo. Mu gihe se iyi ntambara yafata indi myaka, ingaruka z'ubukungu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kugira mu gihe kirekire ni izihe?
nta gushidikanya ko tutabyitwayemo neza ubukungu bwacu buzagirwaho ingaruka zikomeye, kubera ko ni ubukungu bushingiye ku bihugu byo hanze. Rero turamutse dushyize imbaraga mu gushishikariza ko umusaruro w'imbere mu gihugu wakwiyongera, ibyo byafasha mu kwirinda ingaruka z'iyi ntambara mu buryo bw'igihe kirekire. Ubu amezi amaze kurenga 3 ho gato Uburusiya bugabye intambara kuri Ukraine. Ingaruka z'iyi ntambara zagiye zigaragarira mu nguni zose z'ubuzima, haba ku bihugu bisanzwe bizwi nk'ibikize, none ariko biba bibi cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.